الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Su pomoć na Allah Đelešanuhu i su pomoć na naše skromno znanje će se osvrneme oko jedna važna tema koja go zasega svekoj od nas. Se odnesova za društvo po islamu. Se odnesova kakvi prijatelji da izbereme. Se odnesova na tema sa kogo da se družime. Videći i jake uranaka su fa inneke bihi to'araf. V jedno predanje stoji i čuvaj se od loši prijatelji, videći pod njih se poznavaš. Što se veli sta pogovorka, s kim si, takav si. Zato čovjek od kako обществено битие, социјално битие, кое е незамисливо да живее во заедница како индивидуа, како единка, сам, изолиран од општеството. Човекот е битие кое мора да живее во заедница. Необходно радоста и тагата да ја дели со оние кои го обкружуваат околу него. А нашата вера Ислам и овој сегмент му дава големо значење и го поучува на муслиманот со кого да се дружи и каков треба да биде. Најдобар пример ни дава возвишениот Аллах Џелешану. Аллах Џелешану во сура Таубе кога објаснува какви треба да бидат верниците. Какви треба да бидат верниците? المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Верниците и верничките се приятели едни на други. Приятели. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Тие едни на други наредуваат добро и едни на други одвраќаат од зло. ويقيمون الصلاة. تيه заедно кланят намаз. ويؤتون الزكاة. И тие делат зекат. ويطيعون الله ورسوله. И тие се послушни на Аллах и на пегамберот. أولئك سيرحمهم الله. Оние кои ќе се окитат со овие особини, со овие својства, значи се верници. А верник, ако е верник, тогаш мора да биде пријател со верникот. Значи познато е, верник се дружи со кого? Верник се дружи со верник. Другирашот се дружи со кого? Со другираш. Политичарот со политичар. Бидејќи нивните души الراح جنود مجندة ما اعترف اعترف. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол, душите се како построена војска. Она која сродна душа се сближува со на сродна душа. Значи, оној сте добар човек, го бара добриот пријател. Она сте лоша душа, да ја бара сродна душа која е лоша. Кои се верници? Тие кои клањаат намаз, даваат зекат, наредуваат добро, одвраќаат од зло. Ним Аллах Џелешану ќе им се служува. Инна Аллаха азизун хаким. Навистина Аллах е силен и мудар. Затоа, ако видиме
Allah Đelešanuhu, koja go isprati na Muhammeda a.s. kako pejgamber, da širi Allahova tabera i da ga donese posljednji od Allahov sistem i zakon na zemlja, Allah Đelešanuhu, veli Ibn Mas'ud, nazara fi kulubi l'ibad. Allah pogledna do srcata na luđenje i vide najdobri luđe i najdobri pomoćnici koji će mu pomognati na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da širi verata, beja ashabite. Beja generacijata na ashabi, generacijata na Abu Bekr, na Omar, na Osman, na Alija, na Abdurrahman ibn Auf, na Zayd ibn Awam. Bileći, Peygamber sallallahu alaihi wa sallam su pomoć na ashabite, Allah go pomogna. Pa zato veli Allah Đelešanuhu, huwa alladhi ejjedeke bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah je onaj koji te pomogna i te zakna su kogo? Bil mu'minin, su vernicite. Znači pokraj Allahovata pomoć koja imaše Peygamber sallallahu alaihi wa sallam, istovremeno Allah Đelešanuhu pomogna na Peygambera sallallahu alaihi wa sallam da širi svoja tabera su što? Su ashabi. Su iskreni, doverljivi i čestni prijatelji drugari. A to je ashabite. Zato čovjek treba da izbira prijatelj, druga, mu'min, koji će se sakat i će se družati samo u imena Allah Đelešanuhu. Vodije se dvumina koji će biti stavljeni u senka na sudnjena. Sabatu yudilluhum Allahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Sedam grupina luđe koje Allah Đelešanuhu će staviti u senka na sudnjena, koga nema druga senka. Jedan od tije sedmina koji će biti stavljeni u Allahova zaštita je وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dvajca ili poveći koji se sakale u imena Allah Đelešanuhu. Se sobirale, se sostanuvale zaradi Allah i se raseljuvale zaradi Allah. Veranska luđe se sretnuva. Međutim, se sretnuva da što? Dodati da bingo, ili dodati da gleda neka utakmica, ili dodati da nekoj koncert. Međutim, redko neko se sobira zaradi Allah Đelešanuhu. Zaradi vjer, zaradi združenja, zaradi nama, zaradi Kuran, zaradi vjerovna braća muslimani. Zato Allah Đelešanuhu Kur'an veli al-ahilla ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Na sudnji dan oni koji bile prijatelji za nekoja druga sila, znači ne zaradi Allah, ti će biti neprijatelji, a ne na drug. Illa al-muttaqun, ostane oni koji bile pobožni. Znači oni koji se družene u imena Allah Đelešanuhu. Zato čovjekom na sudnji dan će se kajiti ako izbere lošo društvo. Videći spored njih koji će se prepoznala i od njih će ih crpi loši osobini i loše opesuvanje. Allah Đelešanuhu u Kur'an, u sura Furqan, 26. ajet veli وَيَوْمَ يَبْدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. I to je zalunčao će ih kasa svojih tezavi i će se kaj i će se prepastuva. I će reći, teško mene, zarem posle pejgambera, znači pokraj što ima pejgambera, zemam nekoj drug pap. Znači na sudnji den, ovaj kuranski ajed je objave za jedan čovjek po ime Ukbe ibn Abi Mu'ajd. Ovaj čovjek bil mušik. I se sretnuo sa pejgambera a.s. I pejgamber a.s. svakogaš, koja će sretnuo sa nekogo, koristio prilika da ga upati i da ga priveše konverata islam. Pa pejgamber a.s. go razobedoval da primi islam. I koga već ovaj čovjek već odluči utreden da se sretne sa pejgamber a.s. i da izgovori šehadet. Koji? Ukbe ibn Abi Mu'ajd. Međutim, večerta, jedan den preda se sretne sa pejgambera i da primi islam, to je se srećavao sa jedan njegov prijatelj po ime Ubej ibn Halef, koji bil isto takav mušnik. I ovaj drugar Ukbe mu kaževa na Ubej. Veli, ja planiram utra da se sretnem sa Muhammeda i da go primam islam. I to ga čuju, ovaj Ubej ibn Halef, ne pomiju
blizok prijatelj mu veli da nemaš veće muga su mene. Ako ti mu primiš islam, ja su tebe će se distanciram. I počnula da go razubedula i ubedula i mu veli zarem će napustiš verata na svojite dedovci i pradedovci. Utre ko će osretneš Muhammeda da go polomneš volite i nemoj da primiš islam. Znači to je mogu pomatnu umom, go razubedio i na visti naučio denta namjesto Ukba ibn Abi Muayt da primi islam, to je dođa i go vređa i go znemirova na pegambera. I ne primi islam, a već je gotov da primi islam. Koji беше причина да не влезе во ислам? Неговиот другар. И затоа Allah Đelešanu кажува што ќе се случи на судни ден. Во сура Фуркан 26. Во јома ја'адду ظалиму ала јадейхи. Вика тој ден зулумчевот, мушрикот, оној што не примил ислам, тој ќе ги каса за лице. Ќе рече ја нејден и проклет да бидам. Го имав пејгамбера, можем да го изберам да биде другар и да му следам неговиот дин. Јас земав друг прат. Јас го земав друг зулумчар за мој пријател. Ќе се кае. Лека те бајнен е зикр. Видиш овој мушлик, но овде се во забуда, но далече од правата вера. Значи, ако се случи во време на пегаме со себе. Овој денеска се случува. Ја видено човек, и тоа го кажа многу пати, човек кој стои во двор на џамија чека да клања јација или теравија и поминува еден човек, другар негов, и вели, ајде во кафана чека. Тој ли чека беше кланем, не рече, нема време, сега ќе почне утакмицата, ајде. И човекот со авто све готов, наместо да влезе во џамија, неговиот другар го седе го влезе во кафана. И тоа се случува. Зашто оној што кланя намаз, треба да привлече друг човек за намаз. А кафанџијата сака да привлече друг кафанџија. И тој не може досадно да буде сам во кафана. Затоа, пегамбер салаллаху алейхи ва салем наведол пример и покажал практична слика, илустрација на добро и лошо друштво. Иннама мефелу џелису салих вал џелису су кахамли миск во нафихул ткир, како пегамбер салаллаху алейхи ва салем. Пример на добро друштво и пример на лошо друштво сличат како оној што носи мирис и оној што е ковач. Оној што носи мирис во себе, ти кој се дружи со него, иш да не ти стави тој мирис од него, само твоја близина до него и твојата облека ќе прими мирис од него. Ковачот, кога кова железо, тука се топи железо, тука излегува час, непријатен мирис. Тука излегуваат искри, низ која ударам со чекан железото да го усвити, да го направи секира, мотика или нож или што било. Тука излегуваат искри. И може нека искра да лесне на своја облека да се изгоре. Ако и тоа не се случи, можно е што? Можно е самиот мирис во таа просторија да твојата облека го прими тој мирис. Значи ти кога се дружиш со добро друштво, ишта не учиш од нив. Самото твое дружење во нивната средина пополни прима особини на дома. На добар мир. А дружење со лоши луѓе и да не правиш лошо дело, сепак ќе остане мириста на твоја облека. Како пример, одиш во кафана и седнуваш. Околу тоа пушат сите цигари, ти не пушиш. Кога чуеш дома, што ќе ти речат? Си пушил цигари. А ти го не бе да се пушил, па си бил во кафана. Значи, ако не си пушил ти цигари, облеката околу тебе, тие што пушиле дим од чадот, ќе оприми твојата облека. Затоа пегаме на Алейхи селам наредил и препорачал. Ла тусахиб илла му'мина. Немој да се дружиш освен само со верник. Вала јакул фаамек илла тaqи. И нека твојата храна не ја јаде никој друг освен верник. Значи, кога ќе поканиш некој дома или сега ќе да почастиш, труди се да го почастиш верникот, а не некој бедача.
Zato posljednji hadis kada je pegao sa Sejnem rekao, Muhammed alaihi salatu wasalam rekao, pred krajem na ovoj ste. Znači, pred raspađanje na ovoj dunjavu, da raboti mnogo teško će se najdati. Halal dinar i istinski prijatelj. Znači, ko će dođe krajna se približi kijamet, ovi da raboti mnogo teško može čovjek da gi najde. Što? Halal dinar, znači halal zarabotunačka i istinski iskren prijatelj. Zato kile ja Rasulallah, eju džulesajna haj, o Boži pegambere, koji se najdobri drugovi su ko da se dnuva da nije? Koji se najdobri prijatelji su koji da se družime s onim? I pegamber alaihi salatu wasalam im dade odgovor na ashabi. Pa im reče, men zakarakum billahi ru'yatahu. Oni su kogo će sedneš, sami od pogled kod njego te podsjetova na Allah. Znači čovjek ko će sedneš da se podsjeti na Allah, a ne da se podsjeti na džini ili na šeitan. Onaj koga će zboli su tebe, će ti go zbolem i imalo. Onaj koga će združi sa nego, će te podsjetne da raboti za ahiret. Kako pega na sasanja. Znači, gledaš i primjer, ti možeš da sedneš sa neko čovjek i toliko to će te zagreje, nego pa da je stigla, primjer, mogla vidjeti da će te na tebe da igraš. Nego pa da je stigla od disko, potrebno će zboriti od disko je vaka, jedno se pravi se skoka, se igra, ženski i drugi raboti. I to su tvoj zbor, su tvoja nego govor, će te podsjetne da uvijek od disko. Ama ako sedneš sa vernik, sa musliman, to je samo to njegovo gledanje, će te potikne da misli za Allah. Će ti go zbolem iznajnje to, a istovremeno će te potikne da rabotiš za što? Za ime od sred, za ahiret koji je večer. Zato, poranešite generaciji, mnogo pametni zborovi kažuvati, mnogo mudri raboti i velat od poranešite generacije vele da ako sretneš čovjek i da te nauči sa nešto dobro, podobno odkoliko da sretneš čovjek i da je paliće. Da sretneš čovjek koji će te nauči nešto korisno, što će ti koristi u život i za dunja i za ahiret, podobno odkoliko da sretneš čovjek koji će ti da je paliće. Zamisli Urva ibn Mesud. Ovo je čovjek bil pregovorač od timod na Kurejšiji vo bitka na Hudejbiji su Muhammed alaihi salatu wasalam i su ashabite. Znači to je došlo do progovor među mušnici i muslimani, pregovor. Deka 10 godina nema da vojuva. Deka onaj koji će primi islam do Meka ne smije da se iseli u Medina. A onaj što će od Medine se otkaže, može da se vrati do Meka. Znači dogovor među muslimani, znači pegao se srednjem od jedna strana i od druga strana Urve ibn Mesud u mušnici. Koga Urve ibn Mesud, posle toj pregovar, diskusija, se vraća u Meka, ke Kurešite, ke mušnicite, im veli, o Kurejši, bevkaj bizantijski od kravu, bevkaj persijski od kravu, bevkaj abisinski od kravu, znači togašnji kraljevi, i nema vidjeno nekomu toliko bojama počit i respekt da mu iskažuva kako što vidio drugarice na Muhammed alaihi salatu wasalam da mu iskažuva počit kod Muhammeda sallallahu alaihi wasalam. Znači toliko bojama počit da shabi da mu iskažuva na svega wasalam. Znači kako na primjer Ferenska su naši zborovi koga pegamer alaihi salatu izlegla od toalet. A shabi se razpravljali koji poprvo će sebe voda će mu dane da izme rase. Ili da sebe para. Ili ako ima vreški koji poprvo će mu dane da bi obreće. Duri nekoj kažuvar, duri pegamer koja će prupnjer tije pobrzove koji će apati punka da ne padne na zemlja. Znači toliko go zakare pegamer alaihi salatu. I zato mi je kažem na toj primjer so zaistinu od Besine koja mušricite go zedova i go desao pustina i go maltretira i Sufjan ibn Harb veli, o, Zaid, da li bi si posakao? Ti da budeš doma, so žena, so teta da uživaš,
a na koje mjesto da je Muhammed, pa nego da mu mačime i nego da mu maltretirame. Zaid veli, Allahi, se kolima Allah, ne sakam na Muhammeda trn da ga pucim, a kamo nešto pogoleva. I Sufjan veli, nemam vidio oduže, prijatelji, tu da ide u svaka, kako su u svaka prijateljice, drugarice na Muhammeda. Rijetko imaš duže prijatelji s kojim možeš da se poveriš, da mu kažeš nekoj amanet i nekoj zbor što go držiš. Se plašiš će ti izdade, to je najbliski od prijateljstva. Zato je vrata slaba i nema iskrenost i nema dosljednost. I na kraju Allah Đelešanu proprašao Kur'an jedna poraka kada mi veli u suri Al-A'raf 199. ajet. Veli Allah Đelešanu وَعَارِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَعَارِفْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Izbegnuj ih neznaličite. Izbegnuj ih neznajkostite. Riječi džahil je onaj koji ne poznava nešto. Džahila drugi ne nastihi, Arabi govor. Ono što je neznajkost, to je neprijatelj na sam sebe, a kao i na tebe. Znači, ne smije da se drugi su neznajni luđe. Su rasipani luđe. Gdeći luđe to ne može razlikova. Ko je rasipan, koji ne. Te gleda su rasipano društvo i sjeda ćete stavati do toga društva. Ovo je mnogo važna točka. Mnogo važna točka za nas kako vernici i kako muslimani, pošto je Allah Đelešanu mu naredi na Muhammed a.s. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Došli neki mušnici, uglednici, bogataši. Kaj Muhammed a.s. i mu rekli, ja Muhammed, o Muhammed, nije će primi na islam. I će se dnuvama da se slušamo sjede. Međutim, mi ne možemo da sedime s obilava, s jednom crnim bilom. Ne možemo da sedime s jednom persijanec kako Silman. Ne možemo da sedime s jednom bizantijec kako Suhejb. Ti bili skromni, siromašni muslimani. Mi smo glednici, mi smo bogataši, mi sakame da ne odrediš poseben den, posebno mesto. I toga što Allah Đelešanu pobjeri na pegamera a.s. kuranske ajde. وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. I nemoj da gi isteruvaš oni koji mu se mole na Allah na utro i na večer. Ti si iskren. Ako se siromašni, ako se skromni, ti se iskreni vernici kao Allah Đelešanu. So njih će se družiš. So njih će se družiš. Ako se ti bogataši i uglednici aristokrati, što ne se iskreni, što ne se pobožni, što nema vera na Allah, to već kloni se od njega. Inša Allah ta'ala, da molim Allah Đelešanohu da ni podari dobro društvo, gdjeći su dobro društvo, čija me i dobar ima i čvrsta vera, inša Allah ta'ala. Neka Allah Đelešanohu se smilува i ne uvede od ženatu Firdaus. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. I naša posljedna dova na istinu, blagodarnost i slava da mu pripađa samo na Allah, uzvišenijog Gospoda na svite svetovi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.